پشتی کۆنتڕۆلکردنا پارێزگەها سەلاحەدین و باژارێ تکریت دێ سێڤێم هێدەژ عالی حکوومەتە عێراقیڤا گو بێ بژداریان نێزیکی 27,000 لەشکر و ئەندامێن هێزە حەشد شعبی هۆزن سنی وا لە فڕێن هەفەیمەنان دێ دوێ مەها ئازارێدا دەست پێکرد بوو نەها بەحسا شەڕێ پشتی تەکریتێ تێکرن و بتایبەتی شەڕێ ئەنبار یێگۆ دێب ئاوایەکی تەمام ژێ پارێزگەها سەلاحەدین جودا بە ji bo vê yekê eger hat û şerê enbar dest pê kir gelo Iraq bêtivî bê çend serbaz û hêz û çixazdem heye heya operasyona enbar encam bida bi taybetî got enbar ji aliyê leşkerî ve û lê gorî şarezayên leşkerî bêtivî bi stratejiyeka cuda heye ji ber ve sedemên dahatî. Yekem sedem dema şerê Selahedîn û Tikrît du aliyên vê parêzgehê Rojhilat û Başûr dibin destê hikûmeta Iraqê debûn û aliyê Bakur wata Kerkûk dibin destê pêşmerga debû. Wata ji du aliyan ve piştevanî ji bo hêza operasyona Tikrît dihat li hember de ji yek alî piştevanî ji bo çekdarên Daeş re dihat lê parêzgeha Enbar ji aliyê piştevaniyê ve dê cuda ba ji ber godê hevsengiyek hebeş alî hatina piştevaniyê ji her du aliyan ra ji ber got Rojhilat û Başûrê Enbarê di destê hikûmeta Iraqê de ye û Rojava û Bakur di destê Daeş de ye û ew jî ji bîra me neçe got aliyê Bakur û Rojava û bi dirêjiya nêzîkî 600 kîlometran snûrê Sûriya û Iraq dibin destê Daeş de ye û dê piştevanî ji Sûriyayê bo Iraqê bêt. دوام سەدەم ژی ژینگەها پارێزگەها ئەنبارەیە گۆپرانیا وێ بیابانە سێهەم سەدەم گۆولۆ دکە شەڕی ئەنبارەی گران بە ڕووبارە ئەنبارەیە گۆ یەک لێ سەر چارجە ڕووبارە عێراقیە چارەم سەدەم ژی جهێ ئەنبارەیە استراتیجیە گۆ سووریا و عێراقی پەڤراگرێ ددا ji bo va sedema dema destpêkirina operasyona Enbarê hikûmeta Iraqê dê bêtivî bi hejmarek mestur ji hêzên got di şerê Tikrît de bijdarî kiribûn hebe her wiha demeka bêhtir. İbrahîm Adem, NRT